Saan aabot ang full tank mo? Ang 41 liters nga gasolina makadalagan sang masobra sa 900 kilometers. Makabiyahe ka na Bacolod to Dumaguete via Mabinay kag makabalik pa uli sa Bacolod sa isa lang ka full tank. Kag may sobra pa. Iniposible sa Nissan Kicks nga electronic driven kag gas charge nga e-power vehicle. Isa ini ka electronic car pero ang batteries naga-charge pinaagi sa gasolina. Hindi mo kinahanglan mangita sang port kung diin ka maka-charge kung maalang-alangan. Do pareho sa generator set ang sistema. Ang gasolina nga ginatugong mo amo ang mag-charge sa batteries sang electronic vehicle pero mas barato ang iguan kung ikumpara sa salakyan nga nagapatugong sang gasolina. 22 kilometers per liter ang iyang fuel consumption. It's not a hybrid as it's the same category kasi hybrid can run by either gas or by electric. This is actually 100% electric motor driven. Meron siyang gas engine, but the main purpose is to simply charge the battery. So it's silent, diba? Tapos yung driving experience mo is quite different. So I really recommend that for all those who's interested in kicks to really test drive. May mga safety features man ini. May intelligent around view monitor kung saan makita mo kung may mabungguan ka sa palibot sang imo nga salakyan. Makita mo sa screen ang top view sang imo nga salakyan. May radar man ini nga makasense kung may salakyan sa atubangan mo. Automatic ini nga magapondo. Sometimes, di ba, our attention isn't really on the car in front of us. Sometimes may kausap tayo in the car, no? So, kanya hindi mo nakita na nag-brake na siya. The car will brake for you. Sunod sa principal dealers ng Nissan Bacolod nga si Jojo Ponce, ang mga taga-Negros ng taga-Bacolod mahilig mag-research. Wala pa man makaabot ang Nissan Kicks, may mga nag-order na. May nagahulat na gani sang ilang mga units nga mag-abot. We are actually right now we're sold out. No, we have a wait list customers for the Nissan Kicks. And damo di nga sa aton sa Negros yung tech nga mga tao mo. Yes. They read a lot, they research a lot, and they are very knowledgeable. In fact, when they visit the dealership, kabalo na sila anong Kicks. Kag ini ang nakaabot na sa Bacolod City kag pwede ma-check sa SMCT Bacolod Atrium. Kung nagasugod ka sang pamilya mo, suwak naman sa imo ang the all brand new Nissan Livina, ang 7-seater nga family car sang Nissan. Mas spacious kag child-friendly nga vehicle. Ang mga pulungkuan pwede tumbahon para makahatag sang enough space. Pwede po natin siya ilagay dito sa second row natin. Very convenient po ito. Okay. And going back. Kag child-friendly pa. Ready ini para sa car seat para sa mga kabataan. 68,000 pesos ang down payment para si Livina pero kung i-test drive mo kag baklon sa Nissan Intelligent Mobility Tour sa SMCT, may 10,000 pesos nga discount sa down payment. Additional 10,000 discount from the 68, it now becomes 58. 8,000 down payment. If they come here. They test drive and register. So You get additional 10,000 discount. For the Livina. Wala labot sa Kicks kag Livina, makitaan man diri ang Almera, ang Navara, ang Terra, kag Patrol sang Nissan. Kung nagapangita ka sang regalo sa sininga Christmas sa very special someone, base gusto mo ni nga i-consider. We'd like to invite all the Negrense to visit our Nissan Intelligent Mobility Tour, Bacolod leg. So here, we showcase the exciting products and the portfolio of Nissan. We have the Livina and Kicks that we just recently launched, and of course our core models. We have the Almera, the Navara, the Patrol, and the Terra. Ang Nissan Intelligent Mobility Tour ang tubtob sa Sunday, October 30 sa SMCT Bacolod.